Iyang okay panipon malan wow na rakso kon pon peyu wow kisanan kan kolikan konan alang konan kan yeko wow choro rong sabal machay kopna Koryaun kopna speaker and legislature sound kopong lapalapakan nan panientia momot sa government o John pon peyun sak pachawan lukak buran korosong nan sabal machay rongan ranwat Ngay sarli Nicolas mapan pachawan kalile kukurakan au tapen sapul machay rongan ranwach. O iya cara lapen sapul machay rongkan kayo kasarawian ranen may mau liberation te riyakat riyaisak koryaw Micronesian cleanup te kasilu waktaklan uyapan ka school Hong public school and Wayne Ponpey o kapayo sa palmachayran masalang and Wayne Ponpey. Rong sang kolonya Wayne Ponpey. Panian rong nan sa palmachayret yon Ponpey pachawana latireo rong me kasaleta me kasarawi o kawapan ran kasampan hen ran and may mau liberation te hen parwach yakat riyaisak pan pachawan muyawan ni alam sab champay sakayo riyakat riyaisak. Kasaraw mocho pan pachawan uyawan conference room laut na option kopna me pachapay lapalap kolonya Wayne Ponpey. Koryawan sa palmachay rongan ranwat yay ranan kamakaleta Micronesia the Micronesia cleanup day. Ranan kamakaleta Micronesia the Micronesia cleanup day pan pachawan uyawan nan Rairan wikeo masang niya ko silisakeo, len ni sepchampay isak riyaw and barya katriya isak. Nanuya pantatakwat sa palmachayl kop na Oliver, Sainlar Kolok, Kamanalar Wayne Ponpey, and yang pachang o kawawi, kamakit and kamakal, me panuyawan ni sepchampay isak riyaw katriya isak. Executive Officer and Ponpey State EPA Environmental Protection Agency EPA Mr. Henry Susaya ho Governor Olfer kachiyar tuan uyapan tatangkan mepan uyawi nan wikwach ho uyapan uchungata ho kolokol makalakal ho apol pakanaynay en kapigapingkan en kauno ho wasan tatangkan. Uyapan tatakan ranan kamakalwat nan state government Yay Department Office Plan Pilata Wasak Ismarapan Kamakaleta Hawain Saupan May ang Rail and Uyatatak Watch Ho EPA Pan Pachawan Yang Chok Tawi o Sawas Kawit and Tatak Kasampal Watch. Kasiluan sa palmachay rongan ranwat yay waktak lan uyapan ka school ang public school and Ponpey. Panian rong nan sa palmachay retyon Ponpey pachawan alatire rong makasaleta meniya ko silisa kayo riyakat riyaisak. Direktaran kampan kamarain Mr. Stanley Etse pachawan kairekiyar kop na Oliver koryaun kop na permen ho COVID-19 tuwaw task force mes schedule ta kasantiyan tatokan ka school pachawan waktaklar. Waktaklawat sang niyaray kanakalar kasantiyan tatok me kampan kamarain kokoneta buen kachikala pechpanona ramas. Mech malata sampatangkan o irail me apapali kampan kamarain na rail pachawan kawait ki waktaklan schedule ta ka school pukach. Hoyet tuan kasantikan Palian Early Childhood Education te EC Center Lelpuin Korea Pan pachawan chapter school kulak wali may isang lel kulak isa kay walap ni sawas sang puin kasululel puin kapayo pan sang kulak walulel kulak ay isa kayangan ni jay isa kulamaw tauli sang puin kalmaw lel puin kawalupan sang kulak ay isa kayaw ni jay isa kulamaw tauli lel kulak pay walap muray sawas puin katawaw pan pachawan chapter school ho kasanti ang puin katuwaw len puin ka isa kriyaw puin katuwaw niyat
puin kaisak niare puin kaisak kayo niasil ho puin kaisak riya niaka. Email address o nampan telepon and right sampatangkan pocoyang ersarian school kan ho pakpak uyang rairan kakale aray sawas ren sampatangkan memyana na pa sawas ang aray jungal assignment kan wasan computer kan mempachan school kan pan langalang nan sound school kan kataya wan sapal machay rongan ranwat shayran masan langan wen ponpe ulal pan mimi ni pitch yaw point 2 o'clock 5 minutes paisak walu na mainsang ungalangal pan mimi ni pitch point 5 kulak isa kayo minutes lisak walu na mainsang ulal pan mimi ni pitch silulal 5 kulak 1 minutes lisak tauli ni sauchik ranwa chang pan miminan pungan paliyapang o palimasan ni natlimaw lalisak ilok lekan paina pan mimi ni pitch payaw lalimaw o pan tabagan yang ako marmarakan kachaw ni sauchik lalaka pang pan miminan pungan paliyapang o palimasa ni natlimaw lalisak ilok lekan paina pan mimi ni pitch payaw lalimaw pan tabagan yang ako marmarakan kachaw o bangkak niya ngulen na isapot. Niyalag lalran ko na pangpan miminan pungan bariyay o palmasa ni nate isak lalisak limaw. Ilok likin tayo na pan miminibit tayo lalimaw pan tabakan o pan niya marmarakan kachaw o pan pilkak niya ngulen na isapot. Ran saraw yang pan miminan pungan bariyay o palmasa ni nate isak lalisak limaw. Ilok likin tayo na pan miminibit tayo lalimaw pan tabakan yang ako marmarakan kachaw. Wan lamlang ranaya miminitigrwan isak limaw, wan lamlang ran may sangan ranwat miminitigrisi isak wano. Wan sasoman kachaw mamuratin nan rayra na warya isak tayo, mimini sisew point pa isak wano. Wan sasoman kachaw mamuratin nan sampung wach, mimini sispayo point isak wano. Ponpay pan sang kachpen gulak 1 minutes lisa kayo nin sauchik o pan pilpurang salam kachpen gulak 1 minutes isak 1 naman sa manlakaw. Main ko yung matyakan autapan sa palmatyain rongan ranwat kalanganan kubran karas o kasalelo.